Hai guys, hari ini saya nak ceritakan sebuah kereta iaitu Nissan Serena model C26. Dia absorber dia terlalu lembut, jadi owner datang ke tempat kami untuk check suspension, untuk check absorber dan buat appointment. Jadi bila kita masuk dekat machine tester tu, bila kita test, sebelum tu kita test drive, memang rasa berbuai-buai. Jadi untuk confirmkan, kita masukkan dekat machine tester untuk kita dapatkan bacaan ground contact untuk keempat-empat side absorber. Jadi dekat sini you guys boleh tengok depan kiri 48, depan kanan 42, belakang kiri 30 dan belakang kanan 30. Jadi daripada bacaan ground contact, absorbernya memang terlalu lembut. So sebab itulah owner cakap bahawa memang rasa berbuai. Jadi kami pun buka absorber keempat-empat batang ni dan kami cuba tekan menggunakan kederat masing-masing foreman kami. Jadi kat sini you guys boleh tengok tekan dalam keadaan senang. You guys boleh bayangkan absorber yang lembut untuk memikul dan menampung keberatan kita memang tak masuk akal. Sebab itulah kita tu rasa berbuai. Jadi untuk mempercepatkan proses, kami adakan ready stock yang sudah siap di refurbish kepada 40% stiffer. So inilah dia absorber yang dah siap. Jadi you guys boleh tengok sebelum kami pasang, kami tekan secara manual untuk tengok kekerasan absorber dia. Memang keras guys, memang keras. You guys boleh tengok foreman kami tekan pun berurat-urat dah tangan. Jadi selepas itu kita pasang keempat-empat side, depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. Kemudian setelah dipasang dengan sempurna, jadi sebelum masuk dekat machine tester absorber, saya sendiri test kereta C26 ini untuk rasa macam apakah rasa selepas kita buat. So bila saya test drive, memang rasa comfort, memang rasa tak berbuai lagi. Jadi untuk confirmkan, kita masuk semula dekat tester machine, kita dapatkan bacaan depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. So guys boleh tengok dekat sini depan kiri 14, depan kanan 16, belakang kiri 16 dan belakang kanan 17. So bacaan inilah yang membuatkan kereta you guys akan rasa lebih stable. Jadi kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Nissan Serena C26, C27, Toyota Alphard, Velfire, Estima, segala jenis MPV, kalau ada masalah berbuai jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ni ada nombor tertera di paparan skrin. Boleh dulu je saya direct, InsyaAllah kita settlekan. So InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye bye. Assalamualaikum. Mm-hmm.